Porebrica je glatka koža kojom je obložena unutarnja strana rebara i oba plućna krila. Upala ove kožne prevlake naziva se upalom porebrice ili pleuritis. Bolest se javlja u dva oblika, kao suha i kao tekuća vlažna upala. Najčešći joj je uzrok prehlada, ali može prijeći i sa susjednih organa, osrčja i pluća. Isto tako, upalu porebrice mogu izazvati razne zarazne bolesti kao što su ospice, šarlah, reumatizam zglobova, difterija, tuberkuloza i tome slično. Upala porebrice skoro uvijek počinje osjećajem nelagodnosti i umora, zatim se odjednom javlja jaka drhtavica kao znak groznice, posle toga odmah se javlja kašalj, probadanje u prsima, otežano disanje kao i kod upale pluća, kašalj je suv i mučan, a izlučevine teške i rastegljive. Suva upala porebrice prepoznaje se uglavnom po bolovima i izrazitim šumovima u vidu pucketanja kod disanja. Šum nastaje zato što se oba lista porebrice koji su obloženi vlaknastom materijom međusobno trljaju i dodiruju. Lečenje čajevima: piti čaj od jedne mešavine trava. Sastav čaja: 50 g stabljike bijele gorčice, 50 g listova gaveza, 30 g stabljike preslice, 30 g listova i cvetova podbela, 30 g listova i cvetova kunice, 20 g stabljike komorača, 20 g listova muške bokvice, 10 g stabljike timjana i druga mešavina čaja, 20 g listova gaveza, 20 g žila koprive, 20 g listova i semena komorača, 20 g korena konjogriza, 20 g stabljike preslice, 20 g stabljike timjana, 20 g žila zečjeg trna, 20 g listova peršana. Pripremanje i primjena čajeva: trave jako usitniti i izmiješati zajedno. U pola litre proključale u 1,5 litru proključale vode staviti 10 g mešavine trava i poklopljeno kuvati 1 minutu. Hladiti poklopljeno, a zatim preliti u bocu i piti zaslađen medom ili šećerom 3 puta dnevno po 1 decilitar pre i posle jela. Ostatak popiti između obroka umjesto vode. Jesti čorbastu hranu sa što više divljeg zelja, tušta. Hrana treba da bude kalorična i manje slana. U ishrani koristiti što više crvenoga i belog luka, obroci češći, a količinom manji. Od drugih sredstava koristiti rakiju za lagano masiranje grudi i ispod rebara, nakon čega se posušuje toplim peškirom, zatim namazati mlakim kantarion uljem ili neslanom svinjskom mašću, utopliti pamučnim krpama i leći. Kada se telo masira, valja paziti na ujednačenost toplote tela, prostorije i sredstava za masiranje. Zabranjeno je pušiti cigarete, piti alkohol i uzimati hladne napitke. Vodena upala porebrice. Lečenje vodene upale porebrice provodi se istom mešavinom trava kao i za lečenje suhe porebrice. Čaj se priprema na isti način, samo što u toku dana treba popiti 4 decilitra čaja u 8 navrata po 1,5 decilitra u jednakim vremenskim razmacima. Umjesto vode piti umjereno pripremljen čaj od jednako izmešanih količina listova peršuna, korena iđerota i puzdave paprike. Čaj se pije ohlađen na sobnu temperaturu s malo sveže ocijeđena limunova soka.
neslanom svinjskom mašću namazati donju polovinu grudnog koša i ispod rebara, te utopljen ležati u toploj prostoriji. Jesti bolju hranu s manje tečnosti, odbaciti cigarete, alkohol, slanu hranu i hladne napitke. Recepte koje sam rekla u ovom videu ostavit ću ispod da možete da pročitate i prepišete ako vam treba. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!